الحمد لله من علينا بشريعة الإسلام ويسر لنا الصيام والقيام، وأصاب من فعلها إيمانا واحتسابا بمغفرة الذنوب والآثام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الحق واستقام وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم، فإنه ضيف قارب الزوال،
وأوشك على الرحيل عنكم والانتقال، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فابتدروا رحمكم الله ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال، لعل ذلك يجبر ما حصل من التفريط والإهمال. لقد كانت أيام هذه الشهر مأمورة بالصيام والذكر والقرآن، ولياليه منيرة بالصلاة والقيام، وأحوال المتقين فيه على ما ينبغي ويرام. فمدت تلك الأيام الغرر، وانتهت هذه الليالي الدرر، كأنما هي ساعة من نهار، فنسأل الله أن يخلف علينا ما مضى منها بالبركة فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والإتق من النار والفوز بدار السلام، وأن يعيد أمثاله علينا ونحن نتمتع بنعمة الدين والدنيا والأمن والرخاء، إنه جواد كريم. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متوي مهاني يتودي ليتم كانك سبحانه وتعالى أولو نيما إسلام مؤنمين إهور ميدين ليتم كانك سبحانه وتعالى كوكو نبينني إن هورغول إندر نودو لرسومي درغول إندر ميرو ويوبيني كانك سبحانه وتعالى وقتدون waɗiɗo gomɗinal e ɗaɓɓugol joddi yafanagol mo bakkatuji makko ɗin no jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala e dow nemaji makko ɗin fof toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo o jaɓan en ko wonɗen kon e wadde nder nduɗo lewru e ado mayru e ɓawo mayru. no seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o gooto, o alamo o kafi e tagugol ndeɗo tagore, o alamo o kafi e toppitagol fiyake ndeɗo tagore, ko wona noon kadi o kafata hay e gooto yamirgol e haɗugol e ndeɗo tagore. no seedo o mo suɓi o nuli e meɗen nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. mino toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo juulo e nelaɗo e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen hisnaɓe. ɓawo ɗum ko onon jiyaɓe Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala, hulgol Allah ngol ko ɗum ɗo woni teddungal bani adama on, ko ɗum ɗo woni dambe bani adama on, ko ɗum ɗo woni fi bani adama on, ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala farliri e hoore meɗen horugol nduɗo lewru sumaye. idan neɗɗo on si heɓi kulol Allah haray o heɓi ko ɗaɓɓa kon, kala ko neɗɗo o heɓi so heɓali kulol Allah haray ko samakal o woni. idan haray ɗen hani taskade oɗo kulol Allah ko tawatano e ɓerɗe meɗen hande eɗen hani ettade ɗum tabita. o Allah mo hulɗen en suusali ñamude, o Allah mo hulɗen en suusali yarde, o Allah mo hulɗen accuɗen ɗi boneji nder nduɗo lewru suumaye, eto ɗen ngol kulol ngol tabita e ɓerɗe meɗen hara wana ka suumaye ɗe tun hulɗen Allah subhanahu wa ta'ala, harana ka suumaye ɗen tun acceten ɗiɗo boneji, harana ka suumaye ɗen tun watten ko moƴƴi, eto len ɗum tabita e meɗen hara wana en julɓe nde wonde ma julɓe e nokkeli goo. hule Allah subhanahu wa ta'ala hasben hoore meɗen ndaaren nduɗo lewru gila ndu dari, kala e men yo dartu hoore mum ndarana hoore mum kala nduɗo lewru dari ko honɗum waɗɗa e moƴƴere, ko honɗum waɗɗa e bone, ko ha honto wakkiliɗa, ko ha honto welsindiɗa. sabu nduɗo lewru ko koɗo ɓattiɗo ko yaha, lewru ndu tawata hewtika ndu iwa ndu egga ndu yaha few. nduɗo wonay hande kadi ko ndu seeditindu wonandema a waɗi ko moƴƴi e mayru, ma ndu seedito e hoore maɗa wondema waɗi ko boni e mayru. idan haray neɗɗo no hani dartude hay hunde lawaki taw. haray tinnoɗen ko heddi ko e nder nduɗo lewru tuube rutoɗen Allah subhanahu wa ta'ala. neɗɗo on fannin lannali haray no heddi, fannin neɗɗo on ma yaali haray mo wawi heɓɓitade ɗo e wonirde ni. si tawi neɗɗo welsininoke fuɗɗode nduɗo lewru himo wawi heɓɓitade welsinare makko nden. si tawi welsinare nden ko angal wakkilare o ɓeyda wakkilare makko nden, o tuuba o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala ko welsini ko ñalɗi feƴƴuɗi ɗin. si tawi ko wakkilare makko nden kadi fanɗi o wattana yila, siko bone o wonno e mum kadi wadde o hula Allah subhanahu wa ta'ala. idan haray hebbinen e sakkitode nduɗo lewru
tuubugo rutto Allah subhanahu wa ta'ala hebbinen insinagol ko Allah subhanahu wa ta'ala hebbinen waɗugol golleji moƴƴi e kuuɗe moƴƴe toroɗen mo kanko subhanahu wa ta'ala yurminkinoɗe yeeso makko nde tawno kanko ko joom mangu ko joom teddungal se waɗi ɗum no gasa kanko subhanahu wa ta'ala o lontinana en ko faljuɗen kon e nder nduɗo lewru e ko welsindiɗen kon haray ñalɗi nduɗo lewru woni ko wurnitira horugol e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e janngugol alquran jemmaji mayru o woni ko jalbinira juulugol e daragol alhaali yimɓe huloɓe Allah ɓe subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɓɓa kon e nder nduɗo lewru no Allah subhanahu wa ta'ala sifori ɓe ni idan haray ɗiɗo ñalɗi ko wonɗi e feƴƴude ni hande kadi ala ko woni ɓaawo ɗum sina arten no hulɓiniten arto ka wonnoɗen ɗon toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o lontinan en ko feƴƴi ko e nder nduɗo lewru waɗangol en barke ko heddi kon o timminan en nduɗo lewru e yurmegol en e yaafagol en e rinɗingol daaɗe men e naatugol yiite o okka en naatugol aljanna en toromo kanko subhanahu wa ta'ala yo o tawni e lebbi ɗuuɗuɗi nder nduɗo suumaye sabu tawigol ɗiɗo ko yurmede Allah tawigol ɗum ɗo ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari e qissa wondiɓɓe makko wonnoɓe ɓe yimɓe tata goɗɗiɗo ɓe maayi ka jihaadi o ya arti ka suudu muɗum o wuuri duuɓi buy o waali o maayi ɓaawo ɗum ɓe yii mo himo naati aljanna ado ɓeeɗo mariɓe ka jihaadi naatde aljanna ɓe sifani ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo wi ɗum hawnaaki oɗo wuuri tuɗo ɓaawo ɓe mayɓe ka jihaadi ari o hooraali suuma e lebbi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe ala o waɗi ɗum ɓe maaki o juulaali ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓaawa maɓɓe ɓe maaki ala waɗi ɗum isan ɓe wi awa oɗo no ɓurdi ɓe mayɓe ka jihaade aɗomo ɓuri hakkunde leydi e kammo bimana neɗɗo on no o wuuriri wo si tawi ko waɗugol ko moƴƴi o woni hara gurdam makko ɗan no moƴƴi kono si tawi gurdam makko ɗan no ɓeydade bonneji makko ɗin no ɓeydade ko ɓuri mo moƴƴande hara juutali balɗe isan haray yelagol gurdam yelagol hitande kala e arane taw en yelagol lewru may ndu woyi wondu kadi taw en ɗum ɗo ko moƴƴani neɗɗon ko so tawi ko moƴƴi woni e wadde ko waɗi ko wonɗa e wadde kon no windede ko ɗum wonoɗa yoɓede yawma alqiyama ibadallah inna rabbakum alkarim شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم وتكمل بها عباداتكم وتتم بها نعمة ربكم شرع الله لنا زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة جاء الله هري الله سبحانه وتعالى يرمي عند مكة o sar'inani en e timmode nduɗo lewru sumaye dewe goɗɗe goo ɗe hiɗe waɗa fii yo o yaafo en han jooni oɗo sumaye o ɓanginani e wonde makko o yamiriri en ɗum ɗo ko fii en heɓu ko wiyete kon kulol Allah ekkitagol yi'ugol ko faala kon acca ɗon hara waɗaali ko ɗum ɗo woni horugol yi'a njaram maɗan ala ko bani adama faala ka gurdam makko ɗo ko attoto wadde so hewde ka hoore leydi ɗo ko ñaamugol yara ko o sakkitoto wadde ka hoore leydi ɗo ko ñaamugol yara si yehi haa ɓe wi a o ala e ñaamude o ala yarde hara jeyɓama ɓen taƴike mo idan si tawi neɗɗo o waawi wonki muɗum kin yi'ugol ñaamete tawa o ñaamata o yi'a njaram tawa o yarata o yi'anmo o resi ɗon tawa o sustamo memude a waawi wonki makin e ɗum ɗo si a ronki janngo wonki makin accugol zina a ronki janngo wonki makin accugol fenande a ronki wonki makin accugol ñoore ma ko nande ɗin piiji haray ko ko ekkiteɗa sumeɗo fof ko meere koko wonɗa ekkitare ɗo ko ya ekkito waawa ɗum ɗo ko yo luttu jaka hiɗa waawi wadde ɗum si a haɓi wonki maɗa ki si a waawi haɓude wonki makin ki ñaamali ki yarali modi a waaway haɓude ki acca fenande si tawi hiɗa faala a waaway ki haɓude ki acca nguyka si tawi hiɗa faala ɗum ɗo ko misal Allah subhanahu wa taala jonni en kaɗo korka no ekkita en ko wiyete ko muñal kaɗo korka no ekkita en ƴewtindagol Allah subhanahu wa taala andugol ka wonɗa o ka wonɗa ko sokki o ko sokki wona an tu woni ɗon
ko waɗi si goɗɗo e meɗen naati e suudu mum on mbisoki kanko tun e jaram makko ɗan kanko tun e ñaamete makko on o suusaali ƴettude ɗum ɗo ñaama ko hombo huli allah oɗo no jaɓi fewndo ɗon hayso saloto janngo fewndo ɗon himo jaɓi allah no sutimo fewndo ɗon himo jaɓi mo wondi allah subhanahu wa taala ka gandal makko ma andi allah no andi fi makko ko ɗum hulɓinimo ñaamugol ɗum hulɓinimo yargol joni so tawi ɗum ɗo lutti e maɗa e allah haaliji ni fof a bonnata hande kadi ko ɗum ɗo wiyete muraqaba ko ɗum ɗo nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam al ihsan an tabuda allaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan wonen yimɓe ƴewtindotoɓe allah subhanahu wa taala anda kala nokku ka wonɗa si a ƴuwike ko sama kala wonɗa ƴuwade si a suuɗike ko sama kala wonɗa e suuɗade sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin billeyli aw sarimu binnahar lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah allah wino fota tere e moɗon mo suuɗi wowli mo feññini wowli mo suuɗi ka yeehi ɗo ya bon sa a bonnay tawaɗi jemma on e ñalorma on ko yimɓe ɓe wonɗa suuɗade amma ka allah subhanahu wa taala jemma ñalorma ala toon idan hulen allah subhanahu wa taala etoɗen ngolkulol allah ɗo tabita e juuɗe meɗen accin suuɗagol bonna anden allah goɗɗo watamo suuɗade anda kadi ko wonɗa e wadde ko seedoto ɗum e hoore ma ko ɗe tere ma ɗe yaaduɗa e muɗum sa a moltike a wujjoyi junngo ma ngon e koyngal ma ngal seedoto sa a moltike a jeenoyi junngo ma ngon e koyngal ma ngal seedoto idan yawmal qiyama a aray daroɗa allah udda hunduko ma kon al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hande men notay kunduɗe maɓɓe ɗen juuɗe maɓɓe ɗe wowlana men koyɗe maɓɓe ɗen seeditano men ko ɓe wonno kon e wadde hiɗa maari ka yaha junngo ma ngo e kongal ma ngal ala ɗon si a waawi accude ɗetere ka suudu yahu bonnoya si a waawali ɗum anndu seedotoɓɓen e hoore ma na ɓe yimɓe bonɗa suuɗade ko tere ma ɗin seedto e hoore maɗa a wata suuɗade ɗeɗo idan etoɗen tabiten hugol allah subhanahu wa taala allah sar'inani en e lannude nduɗo lewru ko wiyete muudo haray muudo ko sadaka allah subhanahu wa taala o timminiri ngal ɗo dewal honɗum yamirgol en moƴƴagol e yimɓe ɓe mara feere ɓen hollugol e wondema dewal ngal wona hakkunde meɗen e allah tun ya hooru balɗe nogay e jeene ma capantati o yamirema kadi awa ko ya ñammi miskino batte ɗum ɗon on tuma noon o jaɓanema dewal maɗa ngal ɗum ɗo woni oɗo muudo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri oɗo muudo e timmode nduɗo lewru ɗum ɗo kadi ko dewal ngal tabata ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunninani e waɗugal ɓe yamiri en kadi habbirgol e timmode nduɗo lewru e juulugol oɗo iidi haray abdoullahi bne oumar radiallahu anhuma o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam farli oɗo muudo sa'ure wotere immorde e tamaro ma ɗum sa'ure wotere immorde e gawri ma mbahe ma maro ma foññe ma kaaba kala ko ñamete kon ko sa'ure wotere sa'ure ko ɗum wiyeten ka ɗengol meɗen muudore ko miran waɗirɗo muudo on ettirɗo muudo wiyete muudore muddu e muudore wona gotum buy no ukkinira ɗiɗo ɗiɗi sa wiyama muddu ko juuɗe kiɓɓe sa heɓɓini juuɗe maɗa hayti ha heewi ɗum ɗo wiyete ko muddu ko o muddu ɗo nayi woni muudore nden arbata amdad ko ɗum ɗo woni sa'ure nden ko ɗum woni muudore nden isan ɗum ɗo ko ɗum neɗɗo goto kala nelaɗo maaki yo ittane e julɓe ɓen woni ko payku woni ko mawɗo woni ko debbo woni ko gorko kala mo o woni siko dimo siko jeeyaɗo goɗɗo fof muɗum ko yo onti ittane sa'ure wotere hoore kala ko sa'ure ɗum ko kilo ɗiɗi e feccere ka balance pesirte si ka balance pesuɗa ko 2 kilo e feccere si tawi ko sa'ure nden ettirɗa ko muudo oɗo nayyi sa wawi ƴettude oɗo tew laabi nayyi miranmo ɗum ɗon hebbini ko ɗum wiyete muudore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sunninani en ɗum ɗo ɓe maaki ye en yaltin ɗum ɗo jonne miskinɓe ɓen ado e yahude ka iidi abdoullahi bne abbas radiallahu anhuma o wi farada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam zakatu lfitre tuhratu lissa'im min allagwi walrafas wa tu'matu lilmasakin faman addaha qabla salati fahiya zakatu maqbula ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma o wi nelaɗo allah on farli oɗo muudo o wi ɗum ɗo tawa ko laɓɓinayi ɗum horuɗo on laɓɓinayi ɗum horuɗo on e sama kalaji ɗi o waɗayno o wola fenande e sama kalaji ɗi o waɗayno o waɗa piiji ɗi hana wadde palje ɗe o waɗayno ɗe nder korka makko kan allah subhanahu wa ta'ala montira e sabu ngal dokkal ɗo ɗim bonnireji makko ɗon ɗimmum ɗum o waɗiri ɗum honɗum fi yo miskimɓe ɓen ñammine o wi kanko abdullah ibn abbas wondema so tawi neɗɗo on yaltini ɗum ado o yahude ka iidi haray ko muudo itti mo woni ha o iwti ka iidi so o yaltini ɗum haray ko dokkal e dokke o waɗi kono wona muudo o waɗi idan haray wattane yila eto ɗen haray buy no falja e ɗum ɗo wakkilo heɓira coñci waɗi satti prix o soodey soodanayi ɓeygu no coñci ko satti prix o kono muudo on terma inna ɗum ɗon ka wela heɓude ma heɓaki taw ɗum ɗon ko faljere noon waɗu dewe ɗen ha gaynaɗe few naata noon fiiɓe gurdam maɗam ko ɗum ɗo woni hani ko hani ko kono watta a deburi piiji ma ɗin fof timminaɗi ha timma inna ko allah kon kam feere heɓaki taw ɗum haɗano holli angal iman aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى أيها المسلمون أخرجوا زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين حتى من في المهد أما الحمل في البطن فلا يجب الإخراج عنها إلا تطوعا إلا أن يولد قبل ليلة العيد فيجب الإخراج عنه يتي الله سبحانه وتعالى سيدون غوتان كاكو مكو ترومو جولن الله صلى الله عليه وسلم بنغوري مابbe den e sahaba be mabbe ben hisnabe haray wattane yila modja welsi dagol yimbe ben e juulugol en Allah sallallahu alaihi wasallam ko hunde de tawata dabbaka bal no woodi karama koɓe kontuɓe accugol juulugol e hoore nelaaɗo no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗi juulugol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko sarti e jaɓeede du'a gooto kala e mooɗon neɗɗo naatino ka juulirde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe tooli o juuli o gayni o fonti juuɗe makko ɗen o lanndi allah ko faala kon kono o jarnaali allah o mantaalimo o yettaalimo o juulaali e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo noddimo joƴƴinimo yeeso maɓɓe ɓe maakay si tawi goɗɗo e mon no torade allah wata o toror allah wasi tawi allah meeɗamo waɗande yo o yettu allah taw ko feƴƴi kon ko allah waɗanimo kon allah waɗanimo piiji bus yo yettu allah subhanahu wa ta'ala o jarnamo e ko allah waɗanimo kon taw o juula e hoore annabajo on tuma noon o toro ko faala ko kala du'a mo tawata juulugol e nelaɗo ala e muɗum du'a on ƴettataki idan haray juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nafoore molanade wonande en ɓe yamiri en kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yen juuli e hoore maɓɓe ɓe ɓanginani e wondema si en juuli e hoore maɓɓe allah yoɓiray en ɗum juulugol e hoore meɗen ñande goo ɓe yalti kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi yeeso maɓɓe ngol no henti no holli hiɓe welti sahabaɓe landiɓe nelaaɗo yeeso mon no jalbi hannde de ko honɗum welti ɗon nelaaɗo maaki ko jibril ari yeetilan wondema yomi humpiti on si goɗɗo e mon juuli e hoore al nde wootere man salla alayhi salatan sallallahu alayhi biha ay bi sababiha ashran si goɗɗo e mon juuli e hoore al nde wootere pet allah juula e hoore makko laabi sappo yokke muɗum ko honɗum tañƴini nasi allah no juulude e hoore maɗa ko allah wi en juula e hoore nelaaɗo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima haray tawi welsino julgol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko dewal wonal ngal e nafoore ngal tawata e gasta e ɓaawa muɗum idan haray wattane yila hebbinen julgol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tentini jemma juma e ñallal juma ngal haray yaltinin oɗo muudo hara ko e laɓɓinanɓe allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e laɓɓinangol allah ngol suɓugol ko ɓuri moƴƴude ko yiɗanɗa hoore ma kon okka ɗum wona ya ndaaru ñaama ko kelɗi kon suɓa ko ɓuri moƴƴude kon a ñaama si hewti okkugol allah yaha ndaara ko ɓuri jaasude kon ara inna miskime ɓen e hin wona ɓe miskime wonɗa jonnude goy ko hoore ma
ko Allah subhanahu wa ta'ala wonda jonnude sa ƴetti ko jaasi ko nga fewtini Allah holli hara mawninali Allah subhanahu wa ta'ala idan ko Allah wima ya ukku wonamo wonɗa e jonnude on darata fi kanko himo jaasi ma fi mo itta bote muɗum ndara ñameteji ɓurɗo jaasi ɗi jonnama bal ko ya ndaaru ko ɓuri moƴƴude ko wuruɗa kon an e hoore maɗa jonna ɗum miskime ɓen waɗira ɗum kadi fi honɗum fi Allah subhanahu wa ta'ala hara wona waɗugol ɗum no ɓitti no ɓiññi waɗugol tum fi ala ko wawi itten oɗo muudo ko e laɓɓinamɓe subhanahu wa ta'ala ñentimɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi ko nelaɗo farli ɗum e hoore julɓe ɓen haray ɗum ɗo ko julɓe ɓen fof woni ko fawi wono hadis arano on ɓanginirani en noon haysi tawi boobo no jibbina o fembaka taw harahima ka mboofu makko oɗo o ittante muuɗo no woodi karama koɓe wiɓe haysi ko sowaɗo kono wono oɗo cheikh Usaymin rahimahullah o wi oɗo boobo wonɗo ka nder reedu o ittantake sina hara tun a waɗu anniye ma waɗɗa kono na fawakima si a anni ke noon a waɗina ella kono noon fawakima waɗugol ngol ha ñande o jibina so o jibinama ado jemma iidi on ɗum hara o ittante أما التكبير فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون فكبروا الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وكبروا الله في المساجد والبيوت والأسواق قولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر إلا النساء فيكبرن سرا harayno jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en kon e timmode nduɗo lewru si en jonni oɗo muudo mawningol mo kanko subhanahu wa ta'ala o wi en ko o wiiri en ñawlo korka kan si en sella yoɓoyen ko fiye en timmin kontore lewru ndun ko fiye en mawnin Allah subhanahu wa ta'ala e hoore ko ko o fewni en e deyno kaɗo dina islam fiye en jarnumo kanko subhanahu wa ta'ala harayno sar'ina ka suumaye ɗo habbirgol gilandema ka naange nge muti lewru ndu yi'a ka naange nge muti julda ndu yi'a gila ɗon haray ko sunna e julɓe ɓen fof hebbingol ɗiɗo konnguɗi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd hebbingol ɗiɗo konnguɗi ka suudu e ka marché ka juulirɗe ka hoore laawol duhiiɓe ɓen fof no haani wolde ɗum feññina hala on ti hertirali ɗum idan haray ɗum ɗo ko sunna ni mo tawata hande himo maayi hakkunde julɓe ɓen seeɗaɓe waɗayta ɗum ko waɗi bal sa fotti goɗɗon waɗa ɗum hande ɓenne ko feetuɗo sa fotti goɗɗo hande ka marché ñande iidi bimbi mo habbira mamoya ka hoore lawol mo habbira ɓe konta on ti ko feetuɗo yehino ha ɗum raɓɓiɗinama ha ko si imamu e groupe mum wi ka suudu argol ka juulirde ɓe wola yer ɗum ɗon pet ɗum ɗo haɗana no haniri ko sunna waɗugol ɗum e jemma iidi on e ñal ha iidi o yeehe ka suumaye ɗo amma ka donkine andi ñawre mum ɗen ko feere haray eto ɗen ɗiɗo sunnaji wurneten ɗi ko ɗum ɗo okkata e moƴƴere ko Allah subhanahu wa ta'ala ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غسيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكلماتك التامة ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته
ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من هواج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواسيهم إلى البر والتقوى، اللهم وفقهم إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، اللهم وفقهم إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.